Ladaki ai dah kebusuk ne ai dah kebajenjaro Lionel Messi unkerwit baik ya kekul. Kabalaji amenta ke step ag jingle kai persya ya ke Nasville Inter Mamia ke lapelem daar lewe kul. Ya kini ki arkul la tep daw Lionel Messi hak menit ke bakhan new lang bak free kick. Kat bak menit ke ban ripo ar day ke bala ai free hi daw rang up goal kane ke kelom. La ya i wat la da uyo i ya Lionel Messi udan hajan Henry ke jingle sting kan long ke bu ya Lionel Messi ban penjob ya ke Inter Miami. Kublai pibro ki perlok pejor ke bajos nontonan ban sengap ki kubo sport hak ni ke channel ke jingla Lionel Messi ban tab ar ko lahin ki jingle kai ki bedang sudap arne like game la pelongi uban yo tab kan riu kul ki kan riu teli ki jingle kai baladep rengkat riu teli ki assist. Ila benong ki klub hapo ke MLS ki keno tang balaya kendo juga klub Inter Miami. Na market tip bau Lionel Messi uklem penle no lada uyo ya ke kabu. Wala da ke klub Inter Miami kadang bat dan kepesan kat hado balapan mi ya kan ke video da live ko prapan ki kat kendai teli ki jingale kai. Henry kadang don sa live teli ki jingale kai halak ti ban yarkat mar arpo ar teli ki jingale kai. Bat ke klub bebat akledo kani game ya kan point ta sao polai point ni ki arpo ar teli ki jingale kai kata dei ke Philadelphia. Inter Miami kadang aban kini ya ni ke kerdan na ke Philadelphia ban ya bat akledo kami ya kan point na ke Eastern Conference. Ti perlok ke jingi don lang uparlok barim Lionel Messi Luis Suarez hake Inter Miami ia iba kini arngut kirang le kai ki dap da jinggemen namar haman lagi jingle kai ki yo ban tep kol lada Luis Suarez yo ban tep Henry assist ya Lionel Messi. Kumbaki wegi klub na Saudi Pro League ki persyang ban kro ya Lionel Messi ban wan rash ya kelik kenang ban penpau nam ya kelik ha Saudi Pro League Henry ngiyo i bak mensen Lionel Messi kakmen bandon bat ke Inter Miami. Shosho haba pai kendiat ha ke jingwan Lionel Messi ha ke klub Inter Miami ula penjob ya arteli ki trofi. House name arjar arpulai ke Inter Miami ke job ya ke League Cup bat house name arjar arpusau ke Inter Miami ke job ya ke MLS Supporter Shield bat samenta ke semai ke kemilti banyak kurbiang ya ke ni ke Shield mentak semoi jongs name arjar arpusan. Tu perlu ke pai ke FIFA Club World Cup ha ke jinyakun final shibit sentence ni ya pedang ke Chelsea bat ke PSG. Onyak ni Golden Boot ki rangalek kai naga klub PSG ledaki dang lap nyo tep gol menta kemet. Nreya menta dang bat u rangalek kai ke Real Madrid u Cancelo Casia u bala tep sau gol nakin reutli ki jingalek kai. Henry u rangalek kai ke PSG u Fabian Ruiz ula tep lai gol nakin reutli ki jingalek kai. Kadbau Ousmane Dembele ula tep arkol nakin reutli ki jingalek kai. Lada ula ban tep shibit arkol udan ke kebu ban yo ya ke Golden Boot bat kumjoro u Fabian Ruiz lada udang la ban tep gol shibin. Ngin saya pej manu ban yo kur ya ke Golden Boot namar ke klub PSG bat ke Donro saya urang la kai ke Chelsea u Pedro Neto bala tep lai gol naki sandeli ki jingakun. Ngin saya pej manu ban yo kur ya ke Golden Boot ha ke FIFA Club World Cup. Dia perlu tang kini tarhadu benglia kendo ke waipat ke video kublai shibona.